Ti andũ aingĩ mekĩrĩire wĩra wa mbao, no kũrĩ anini arĩa marĩ thĩinĩ wa biacara ĩno makoretwo magĩtherema na njĩra nene. No na gukiri uguo, kũrĩ Joe wa Kabore ũrutagĩra wĩra ũyũ mwena wa Rwai bypass, augĩte kuuma mĩtitũ ĩhingwo thĩna mũnene ũkoretwo arĩ kũrĩa mekũruta mĩtĩ. For the last 2 years misitu ilifungwa, kwa hivyo hatujakuwa na njia ya kupata mbao na products za mbao kwa urahisi. Ilibidi tuende Tanzania na Uganda, tunatafuta mbao, tunaleta mbao, ndio tunauzia raia wetu. Lakini vile inafanyika, tukileta mbao kutoka nje, logistics za kuleta mbao kutoka Tanzania ama Uganda kufika Nairobi, inapata logistics inakuwa mingi, kwa hivyo ile mbao bei yake inapanda. Na nĩguo korwo gĩtherema wĩra-inĩ ũyũ wa mbao, Joe arauga atĩ no nginyanagia ũkorwo na meciria ma gũthundũra indo makĩria iria cithondekagwo na mbao. Kwa hii mambo ya construction tumefanya jambo, tunaenda tukijaribu kufanya value addition. Kama hii fencing pole vile nimekuambia, hii ni mti ya eucalyptus. Mti ya eucalyptus tumeiweka into sizes. Kuna 7 feet up to 10 to 12 feet urefu, na diameter ina depend. Ukiangalia kwa hizi vikingi zote ziko huku, ziko na different diameters. So hizi vikingi value addition tumefanya vipi? Tumeweka dawa. Kwa hivyo inamaanisha hii kikingi itakuwa long lasting. Kwa mambo ya kutengeneza wardrobes za kitchen, tunatumia MDF na chipboard, na tuko na hizo mashini hapa. Tunakata ile chipboard na tunaweka lipin, na nyumba yako inakaa safi sana. Indo iria ciumanĩte na mbao cirĩ na wĩra mũnene, kuona harĩ o nyũmba gũtiagaga indo ciakĩtwo na mbao, akiuga biacara ĩno ĩrĩ na mĩeke mĩingĩ mũno makĩria. Tumekuwa around for the last 10 months na tumekuwa tukideal na mbao, tumekuwa tukideal na milango sana, flash doors, panel doors, solid doors, tunadeal pia na frame zile za nyumba, tunadeal na hizi zinaitwa fencing poles. Hizi poles tunaziweka dawa. Na rĩrĩ kũrĩ na ũnyihu wa irathi mathukuru-inĩ, Wakaba augĩte mbao iria cithondeketwo wega cirĩ na ũhoti wa gwaka irathi cingĩtiria mĩaka mĩingĩ. Ningependa kusema mimi kama kijana nikiwa hapa bypass, Eastern bypass, mimi ninauza quality timber, mimi ninauza quality doors, mimi ninauza quality MDF, nauza quality chipboard. Kwa hivyo kwa zile maclass wanajaribu kuongeza in this area of Nairobi. Kama sisi wangekuja pia sisi watupatie kazi. Mothe kenda, thengia wa kĩng'ũki gĩa COVID-19, Joe nĩ ahotete kwandĩka mbeũ njĩthĩ aingĩ wĩra. Tuna watu kama 10. Leo nikumaanisha tunalisha familia kama 10, even more, kwa sababu ukiangalia kila mmoja mwenye ako hapa lazima ako na familia, ako na watoto, ako na nini. So tumeng'ang'ana sana. Mwaka wa 2020 umekuwa mwaka mgumu sana. Umekuwa mwaka wa mambo imekuwa na panda shuka mingi sana, lakini tumejaribu na tumeng'ang'ana, na tunashukuru president wetu alitusaidia sana mwaka huo umepita. Kwa Instagram, tuko kwa mitandao yote, unaweza enda pale kwa Facebook, ulike page yetu.